دقل برئيس بروفيسور دكتور نور الدين تورغاي اكاديميسيان لاستوديان مال دياربكر في مجاري قلت بيش ديكين برئيس نور الدين تورغاي تبخيراتي ايبار باش اف هولن هدفي تشاودن الخيني جبو چارە سەرکردنا پرسا کورد بڕێیا ئاشتی و دادپەروەری و کەدێ و دڕێیا ئۆلیدا. السلام و حرمەتی خۆشوە گشار دەبێژم هەچێر مگۆداری دکن ئەس باشی خەنجیاوە دخوازم خودێ بوەڕە بێ هون هەر هەبن گەلێکی سەر چاوێ من ئیرۆ وەک ئانی زمان ئەv لە ئامەدێ ده حق دين الإسلام وعدالته ده جوين هبو از لور آخفيم اجي لوي درابوم از بكرتاي قناعتا خواه جوار ببيجم بله وكو هنزانن تمل دين الإسلام قرآن ام دبين دي إسلام ده عدالت چيه ها پیغمبر صلى الله عليه وسلم قوتي تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي مدت جوار هشتيه هون لغوروان هر دو تشتانا حركت بكن تجاري هون جريا راس درناكفن ريا حق او قرآن وسنته قرآن كلمة خد تعالى سنت حركت پیغمبر صلى الله عليه وسلم بيوينن سنة پیغمبر شرح و تفسير قرآني اما تملي امل سر قرآني بسكنن عدالت مرسلات پر فريد قرآني ده سر قرآني وكهون زانن فاتحة سورة فاتحة سري ويجي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله العظيم ام دسري قرآن دوي جملة دخينين ام دبين اد شكر دكم جي خداي خور او خداي باوريا مبي هي رب تمام عالماي جي شار الرحمن الرحيم باشي وقنجية دخوازه عدالة دخوازه خدا تعالى رب تمام عالم آئی فرقی نابه انسان فرقی تخ نابینا انسانا خدا ناس نکرن قرآن فهم نکرنن چونگی نت خدا تعالى ورد به خدا چقا رب ترکای حقا ای کردای جی ای عربای ای تمام قومای خدا تعالى چقا رب مسلمان آئی ای غیر مسلمان آئی جی ده هر مرسله ده گرک حق و حقوق وق خده گوتی عدالت جهر انسانی رو وکف هبه گلی برا گلی خواها گرک مسلمان ویا باش فهم بکن بیل حسا کرد گرک ویا باش فهم بکن جسر انسانتی و حیات دور حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چقا پیغمبر گهاتنه تبلیغا گکرن لسر عدالتی خدا تعالی دو قرآن ده بیجه می پیغمبر جوار رشاندنه گه عدالت ده نابینا انسانا ده بیجی عدالت چیه؟ هر کس حقیوان بیدان وک هفدو ظلم و حقسزی لتی کسی نبه لتی قومی نبه تمام پیغمبرا تمام کتاب پیروز هدف آوان اوه مال تمام انسانا جان تمام انسانا نسل ناموس تمام انسانا تمام باوریا وان فکر و قناعت وان وک هفدو محافظه به عدالت اوه عدالت اوه پیغمبر جیوایا ازاح کریه گوتی لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیه ما یحب لنفسه تشتی تج نفسا خورد خوازه تجبره خور نخوازه تناب خود یه ایمانه گوتی احب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلما تشش خورد خوازه حق و حقوق و عدالت تش تمام ایسان ار نخوازه تناب مسلمان گرش اموال زانبن جمال خورج جان خورج ناموسا خورج باوریا خورج زمان خورج کلتورا خورج سیاست خورج هر تشتی خورج چند خوازم از تمام ایسان ار بخوازم
یانانا ایمانام و اسلامام چه نابه باشه دکتر نورالدین ویا دخوازن ملت کرد که کمه جه قوم وکی دن ردوین مرسلانا ده چه حق و حقوق هی جمجر هبه وک خودی دایمه گرک ام لحق خواب خودی بین و تمام کردا تمام دکتر نورالدین حق و حقوق ده دست خواب هفدن دکتر نورالدین حیاتش من هیا مانه آخفتنی تجوان بون دروی اسلام دا دروی اولی دا باشا پارتک هیا لترکیه پارتا عدالة و تنمیه آک پارتی بنرین آتا آک پارتی کاریه ده 20 سالن حکمداری خدا عدالت داد پروری جیبه جیبه که دنابرا کرد و ترکان دا ککو آنها لویدرا امل ترکیه جیانا خود کن ته دی سیاست دوان تنکید بکه قبول ناکن تحمل ناکن ما اف پیوانا گوتن 6 سال و 3 ماه جزا نهادانمه ما يعني آنها کرد لویدرا دبینن گل ترکیه ده زمان ده kültür de hak و hukuk de eğitimi de efendim temsiliyeta siyaseti vek hevi heyi. Nehav ceyi ez bibim heyi veya tünneyi herkes zanı. Em dixwazin anha zarokê Kurda derin mektebi maalesef ji hema berî 1000 salî virdê Kurd bi sebeb li siyaseta xwe li yektiya xwe li çand û kultura xwe li zimanê xwe nebûn xwedî her derê ê dibin hukmê Ereba dimane ê dibin hukmê Türka dimane qewmê wekî din Kurd her giçûne asîmîle bûne wenda bûne. Başa Dr. Nureddin dawî pirsa min ew e Dr. Nureddin ev hewlên HDP dest pêkirîne bi rêya aştiyê dadperweriyê kedê da di rêya ola İslamê da wê bikar be qenaetê bi Türkan bîne ku em di ola İslamê da ji cem Xwedê wek hevîn divê wek hev bijîn divê wek hev mafên me hebin yani HDP wê bikar be wê qenaetê durust biket yan Türk qenaetê bi Kurdan nakin dibêjin nabîtin bi Kurdî biaxivî nabîtin mafê te bi Kurdî hebêtin anha ez bi xwe bamê dikin kî bamike ederim edibêm di zimanê xwe de di eğîtima xwe de çand û kultura xwe de di mekteba de di siyasetê de Xwedê Rabbil Alemînê gerek hek û hukuk wek hev ji her kesî hebe tişkî gerîbê li qusûrê nenerin di qenaeta me de Xwedê Teala ev Qur'an şand di nav Ereba de bûn împaratorluk ji İspanya û heya Hindistanê û Çînê wexta gij hek û hukuk û edaletê qetiyan Xwedê Teala ji destê wan stend ew egementî ew hukum wenda kirin îro Tirkiye wexta wek Xwedê hek û hukuk ji Kurdar qebûl nekin ji her qewma rê Xwedê Teala zulmê qebûl nake ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا من نار صدق الله العظيم Xwedê Teala dibe hevaltiyê ji zulmêr nekin wê agrêwan we bişewitîne ha ev wek hevî adalet Dr. Nureddin kewata niha Kurd dibin zulmê dane li Tirkiyeyê Kurd dibin zulmê dane li Tirkiyeyê eger kerema xwe Kurdî çûke demê min dawî hatiye Diktor آنها تدوی درات تلویزیون ادبی به ترکیه کرد بین ظلمه دنه و البردری ifade mi begirtin keko. Tamam naxwazin tu şehîd be pirsatiyê kî destê te xweş bin gelekî spas doktor em ê hewl deyn di dahatî da doktor peyva xwe müsaade bike ez peyva xwe tamam bikim di qenaeta me de Kurd li dünyê destê xwe bi hev din bi yekin wê Xwedê Teala egementiya hukma alema İslamê bidiwan hew gerek bi yek bin menfaata şexsê xwe nexin pêşiya a gelê xwe
تمام بحق وحقوق بهفر الراس بن دستي تخوش وكذا بيجن كالبنيان يشد بعضهم بعضا. دستي تخوش من دكتور نور الدين تورغاي اكاديميسيان دياربكر استوديو مدگل ماوي قالك سباس دكتور.